Miaka ta igana rimwe mihituku, kaunti ya Meru ikoretwo imenyekanite na urimi wa miraa, uria arĩmi metaga thahabu yao kumana na umithio mwega, indi miaka-ini 10 mithiru, thũgũrĩ ya miraa ikoretwo igicuka thĩ na gĩkĩro kinene. Arĩmi makoretwo magĩkaya kuona rĩu arĩa marĩ thũgũrĩ-inĩ ĩno ya miraa no hathara maratara, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie amwe ya arĩmi gũtema miraa yao yothe na kuhanda mimera ĩngĩ. Kilio chetu ni kilio cha miraa. Hapa tuko ni kwa shamba yangu, lakini shamba yote miraa nimevunia chini sababu hakuna soko. Last year tulikuwa tunauza mauzo ya 1,500, but wakati huu tunauza 300, 200. Arĩmi marauga ni magĩte umithio wa ũrĩmi ũyũ ũrĩa rĩu ũingĩrĩirwo nĩ tũrĩanĩme na kũmauna guoko. Kwa kila kilo makatero wanachukua $4. Hii si pesa ya kulipa ndege, hii pesa si ya kulipa mkulima, si ya serikali, ni pesa inaingia kwa tumbo ya makatel ambao walikuwa wamekuepo na wameungana na wengine sasa hivi. Lakini ule ambayo wamekanyangia miraa sio ati ni makatapeli watu kama mimi, makatarozi kama mimi. Hapana, ni watu wako kwa serikali na ni mawaziri, wengine ni mangavana, ndio wanakula hizo pesa. Kwa hivyo tunaomba Ruto kama ajui, siku ya leo ajue ile kitu ametuambia ati anaenda kusaidia sisi upande wa miraa, ile watu wamepatia maministeri ya kusaidia sisi ndio wamekanyangia. Maraugo na thenge wa ciraniro cia kuhingũrĩrwo thoko kuma mabarũri-inĩ mangĩ matirĩ marona dariri. Mwenye amekalia sekta ya miraa ni Mithika Lenturi, hakuna mwingine. Kwa sababu gani? Amekaa chini na watu wa masiwa, wameongea mambo ya masiwa, mheshimiwa rais amepeana suluhu. Amekaa na watu wa mayanchai, amekaa na watu wa kaua, lakini watu wa miraa amekataa kuongea na sisi. Riu arĩmi aya marakaĩra mũtongoria wa bũrũri William Ruto etĩkĩre gũkinyanĩria ciĩranĩro ciake cia kũnina tũrĩanĩme tũrĩa tumanagia na kũgunĩka na thithino ya mũrĩmi. Ombi letu ni wale makatos waweze kuondolewa, hiyo mambo ya timetable ya miraa iweze kutoka, tuweze kuuza miraa yetu iwe soko huru kama zamani. Na tunaomba serikali hii, sisi ndio tulipiga kura watu wengi kwa hii serikali, lakini matunda yake hayafikii mkulima wa miraa. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjirũ wa Marũbũ.